Ba't betana Soweto String Quartet simula korchuetani kwela kusuka ka album Zebra Crossings. Mina nikhalanga phet mathebula inhlekano mingisi romngana non FM nakuhlekanisa kolonga ngisala stage shirko inhlekano lo namutla irabonhlano ro etsela na ngwetile ya nyenyankulu se ikongoma ka nyenya ka ziba msoko ya se ikongoma ka ziba misoko indlela le mingisi romngana non FM la nga ngisala rokonga khona ngisala la Gauteng impumalanga North West Limpopo na ukuma audio streaming yamkana non FM .co.za in case ngoflokuhlola stage le sheka inhlekane lewo evutisela khona ngako Africa wa bulabula ko lo so intindani Eric Mabasa nikhalanga pet mathebula ningwara smart wa Jimo xithanga maxingirtano chacha na makuna la ndadazi kunjani mingiselo mina mikahle la akamatsakala akhenso sinele kumingisele mngana Lona FM azangoma akhenso si nene mara kwe ni bulana ngwe kwala ina ngomngani ngisela merikola amoveni ngwe amanyonyo na khenso sinene nangwe kumjana mngani ngisela xifonani ni khenso sinene si nangwe mina ngisela kwala masingita mall na sitiwa ku masingita mall inkwalo shu kumngana Lona FM akhenso sinele kumingisele stage lexi nakona ku Africa wa vulavula u ta vuya ya mahlweni ku mahungu ya tele kambe sweswo hinkwaswo mingiselo me andakaleso so eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula sweswo mingiselo mngana Lona FM ikhumenga timinete ntsena kuphela hora ya 12 nakona ku Africa wa vulavula eka nhlekanelo hi twa leti wenga khoma tona timhaka kususela sweswi fikela ka hafu kuphela hora ya 12 kasi ke hafu kuphela hora ya 12 itava hi kha hi twa hi bula hi mhaka leyi nga tisiwa mingiseri uri khalango dyondzo leyi na hi dyondza ku yo yi pfuni nchumu mangutwili kwala ka nangona kwalo i vule sweswo ako hi cinceriwa screen hi vanhu va le matikweni le handle hi ndleriwa ti-N hi vanhu va le matikweni le handle hambi nkombe wa nkombe loko wo ya ka n'wana sweswiwani la nga ka grade 10 ku ya hansi a nge swi koti ku ndla nkombe loko zi pass in the grade 10 ibe inkulenyana lera ku na maxangu ma nga ku dyondzisa ku zi kota ku ndla kambe a leswi dyondziwa ku xikolweni se hi minkarhi ya le ya khale a ku dyondziwa ti-table mat na minkombe na tipeto hinkwaswo sweswiya a ku va ku langutiwe ngopfu ka timhaka ta leswaku hayikho i nkarhi wa ko sweswi thekinoloji yi nga antswisiwa swi vula ku vana va ta va kha va dyondza sweswi swa thekinoloji kambe a swi kona loko vutisa vana va le makaya sweswi va le ku yeni xikolweni msumbuluku ku fika msumbunuko kambe va tiva yini true se hi ta twa n'weku mpela dyondzo yi le ku pfuneni kumbe yi le ku pfuneni ke ku fika laha ka hafu kuphela ya hora ya 13 ku na nongonoko wun'wana wo hlawula eka lowa mu langutele hi mahlengati rito leri nga ri kuma sweswi i ku fana na mpimanyeto wa tiko ra Afrika-Dzonga wu hundziseriwe mahlweni nongonoko luwa a mu langutele hi mahlengati mi kha mi tivisiwa hi wona va swa risima ku ta va kona ku fika sweswiwani hungu leri ni nga ri kuma i ku u hundziseriwe mahlweni a swi sungule hina na mpimanyeto wa Afrika-Dzonga wu vuye hundziseriwa mahlweni naswo se va ri nongonoko walowo mi ta tivisiwa nkarhi lowu nga ta tlhela wu va koho leswaku va ta kota ku mi byela ku radio munghana Lonene yi ta fambisa ku yini ka lembe ximali 25-26 hi ndlela yaleyo seke ematshan'wini ya nongonoko luwa hi hafu ku bela hora ya 13 loko mi kha mi fambafamba la mapatwini la ku na vanhu va hi poyilaka kumbexani yimani nga ku na vanhu va hi poyilaka ku na vanhu va ni poyilaka me i kuma munhu a yimile emahandleni ya switarata a khome xin'wana a ku madleke ya vavanuna hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na madleke ya vavanuna i xihlawuhlawu xa yini lexi nga kola tikweni leri hi lwe na xona xihlawuhlawu xi hela hi ku xi herile hi 1994 na namuntlha xi va xi ri kona va ku madleke ya vavanuna hi mhaka yini hikokwalaho ka yini ku nga munhu loko u lava ku xavisa madleke ngoti xavisa madleke wuhi loko ku ve ma vavanuna ma kongomisiwe ka ku va ta pfuna vavanuna yini ma tshungula vuvabyi byihi lebyi byi nga vangiwa hi yini swona ma tshungula loko ri ma tshungula ku ta va na siku leri bindzu leri ri nga tawa va ku haxe vanhu va holile a hi buleni yana leswo hi ku na swin'wana leswi nga le ku endlekeni Afrika-Dzonga vanhu va le ku tidlayeni va ti langutini ku na vanhu munhu a nga swi chavi ku a khaya ku tleleni ma swi vona munhu se ri perile i ya kaya ku tleleni a xava energy drink kumbe munhu le ti relaxele ti tshamele kahle kaya nge le ku ndleni nchumu a nwa energy drink leyi va nge yi ku nyika matimba ya ku tlhantlhamu i lava ku tlela a bya ha khomi wo vumbuluku ya hala vumbuluku ya
se a hi buleni swi xaxametiso sweswo leswi hi nga ta bula hi swona namuntlha ka Afrika wa vulavula sweswiwani a ni swi tivi ku mi la ku mi byela yini mi ta byela muhumelerisi ku mi la ku vulavula yini ivi va mi hundzisela hala ni nga koho ivi mhe ni vulavula na n'wina hi twa ku mi vulavula hi yini timhaka teti mi nga va ku mi lava ku vulavula hi toho ta vutomi ta sweswi mi hlanganaka na swoho sweswi mi lavaka ku hi tanihi rixaka hi swi tiva hi nga tsakela ku swi twa swoleswo hambi mi lava ku vulavula hi timhaka leta ta khoto ya vumbiwa yi nga teka xiboho mayelana na timhaka ta risimu leriya ra kiss the boer kumbe kill the boer sweswi swi tani swin'wana na swin'wana sweswi mi twa konge kumbe mi vilerisa hi ku khale mi kha mi cincacinca makhadi ya ka SASSA a swi heli swi swa koho na sweswo hi nga twa hi n'wena se a hi twenini mingisi ra mina 0860 002543 kumbe khadisa rito ka 065 744 3911 a hi fanele hi hlamule muyingiseri wun'wana a nga vulela hi ku vukorhokeri va byi kumi ka miningisi ivi hi lulamisa ku bula na meyara wa masipala wa Greater Giyani ivi hi kombela va meyara ku va hundzisela mahlweni mhaka ku na nongoroko wo hlawuleka namuntlha se na pfumela ku msumbunuku hi ta bula na vona meyara hi kota ku twa ku va pfuna njhani vaaki va ka miningisi na tindhawu tin'wana leti nga koho ka masipala wa Greater Giyani ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka teto hi vulavulaka toho ta ku va muyingiseri ati hina hi le ku korhokeriweni hi ndlela yaleyo se hi ta bula na vona ekhansela ethandizitha ni tshemba ku hi ta bula na vo vhiki leri taka hi ndlela yaleyo sweswi a hi twi ku khomete timhaka muyingiseri wa mina 0860 002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. se Sadek loko mi yingiserile yi le ku kumeni xitshunxo hi maendlela ya lamaya ya ku se ku ya va na summit na vo Sadek vo lava ku nwa mabyalwa na va dya na makhekhe lava naswona na nchumu lexi va xi endlaka xo sungula loko ku ri ku Sadek a endla swilo swo kahle a yi fanele ku ri khale yi teri hey mhaka leyi ya DRC a hi mhaka ya Sadek ntsena hi mhaka ya Sadek hi mhaka ya East African Community so a hi endleni ku ri hina va Sadek na East African Community hi vitana vanhu lava va nga khoma matlhari ku nga vona lava lwaku hi ku a hi teli hi tshama na n'wina marabela M23 tanani hi ku marabela a telela lwaku le kambe M23 hi vona lavakulu Timhaka leti hisaka. U tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ku mingisero mina 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akoma ndlela hi twenini loko ri na xithangoma laha munhu wo sungula ku nghena ka nongonoko vito ra yena i vitaniwa sweswo ngopfu loko ri ku yiwele ku dyiweni ka vuswa a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka hi maamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani pfukeni ni kombela mi ku enyana rito ni mi twela kule ngopfu pfukeli sesi minjani mala ku vulavula hi le ya Eskom i mavonelo ya mina a ndzi ku n'wina mi nga mi swi vona njhani a ni gezi va kha va ri fambisa a ni ku swi nga va njhani va ri fambisa hi Mvuli va dlina hi wa mune hi wa Vintlhanu i siku ra Mikosi ku vuyisiwa varhandziwa va vanhu ende vanhu va va ri ku swekeni lomuya Mikosini ende loko ku timiwini ku ri xinyamini vanhu va na timbilu to biha lomu Mikosini va famba va bohele swiganama se loko va boherisa sweswo la ku ri xinyamini ku lo dyi vanhu va kota ku tirha kahle mitirho ya vona munhu o va a tsaka ku ni namuntlha ni tsake njhani namuntlha ni ta kota ku tirha kahle mitirho ya mina hi ku gezi ri fambini hi le xinyamini ende tiseti byi tele lomu ti-vote swilo a swi ringani ende van'wana khomani nyana ni sungula ni hundzisa lexi tisovele khomani Shoprite sweswo mingisero Munghana Lonene FM ni khomise mani la mi fika njhani ka mihleketelo swa ha ri koho swa ku munhu a nga okay munhu a nga cheleriwa hi ntiyiso kambe swa ha ri koho swi sweswo ku cheleriwa na ku munhu a nga yi hleketa mihleketo ya ku chelela enkosini ka n'wana mani vutshete swi tele ngopfu loko ku enkosini walowo ku na munhu loyi a nga n'wi zonda eka vheta a va dlayise xichava ni vurisa hi mhaka ku swi ze swi nga humelela le ka hina sindlekini vanhu a va la ku hela hi wa Vintlhanu enkosini munhu a boherini a fika a chela swiganama enkosini hambi swo va tani nkosi walowo ku ve ku hela vanhu vambirhi va kwalaya rixakeni ra kwalaya va ve va hundza emisaveni swi tele ngopfu votpet se loko vanhu va ri Mikosini va boherini votpet ende viseti byi tele lomu Mikosini van'wana lava nga na swa vona va ri na tijanareti se loko i ri mpheleni i fana na mina janareti i ya yi kuma kwini votpet se mina a ni ku swi nga va njhani va ri fambisa hi Mvuli ku wa fika wa mune
hi Wavuntlhanu va nga ri fambisi i siku ra Mkosi Bodet na hi Saturday na hi Sunday va nga ri fambisi va fambisi hi Vhuli va fika Wamune sweswo a ni ku ri nga famba a va ri fambi mara va kha va xiyaxiya timhaka ta Mkosi Bodet i vonelo ra mina a ni tivi. No mativa vonelo leri mi nga ta na rona sesi wa mina i vonelo rin'wana leri ni vonaka onge ti ri na nkoka ngopfu ku loko va Eskom va kha va hetiwa kumbexana va ta swi languta hi tihlo rin'wana hi ku fana na lomu ku nga ku va ku raha mati a ni hi nkarhi wa Nkosi mati ya tisiwa ku fana na lomu mapatu ya nga fambekiki a ni hi nkarhi wa Nkosi ma fambeka se kumbexana na sweswo naswona loko va vo swi ringanyeta sesi wa mina mara ko va ku vanhu va biha timbilu mani mi nga chelela vanhu nkosini. Nkosi wa dile ti Bodet vanhu va le ku hela Bodet. Ni mi twisisa swa mina. Inkomu sesi. Sure. So i 22 timinete ntsena ku bela wara ya 12 nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku mtweni ni mixero mina ku n'wina mukhometi timhaka hi ndlela yaleyo 22 timinete ku bela wara ya 12 n'wana mixero lo nhlekani. Hlekani minjhani? Papa mina ipfukile minjhani n'we? Hawa ipfukile. Akhenza. Ku na n'wana lava yi langutisiwa ya matundolo ku vulavuriwa ku swakudya swa swi karata vana xikolweni swi dlaya vana xikolweni. Ku na mhaka yin'wana ni nga yi lemuka laha mi kuma ku na swakudya swa leti va ri leswa supermarket letikulu or ti-warehouse sweswiya swa ku tanyatanya ku na leswi swa ku kuma ku ri vanhu lavan'wana va famba va xavisa swo fana na tiphilisi hi tibagi va xavisela tixopoxopo laha tixopeni ene anti swa ku swi va swi chekiwile swilo sweswo or swi va swi ri njhani because hi sweswi vonaka swi nga va na nghozi ngopfu ka vaakatiko. Mi vula yini swa ku phela tiphilisi a ti xavisiwi hi tibaki mi vula njhani swi vekeni kahle mi kuma bagi leti faka ti famba laha swiphazeni ti xavisa swa ku fana sweswo ti-spirichi nkarhi wun'wana ma hi kuma na Panado ti-Colgate hala ndzeni se swi nga tiveki swa ku loko va swi endla swi va swi endliwe hi yini. He vanhu ni vula munhu a xava Panado a bagini va xavisa swo sweswo ha vona timovha va nge vuli swa ku mara timovha ta vanhu va ku huma handle nge vuli swa ku mihlovo wini mara ta xavisiwa laha swiphazeni ta famba ti-distributor laha swiphazeni. he vana mara a wu dzi swi lava mfumo wu swi tlhogomela leswi mina no tsakisa hi ku n'we mi swi vurile swa mfumo yi tlhelo rin'wana kambe na hina hi fika njhani ka xiyimo xa ku munhu a endla kha ku tipanado hale hi fika njhani a vo welela u famba va xavisa laha tiswiphazeni ni vula swona phela ku na swin'wana botine yimani mi byela so ku nghena non'wini makwawo ku na swin'wana a ni tshembi ku loko mi ti rhandza mi nga xava kun'wana na kun'wana a hi swona. A ni ri problem vanhu vaakatiko a va swi tivi loko va fika xopeni va kuma swilo leswi swi ri koho swa ku swi huma swi ri kwihi. A mi ni twi leswi ni vulaka swona ni ri loko mi ti rhandza ku na swin'wana mi nge xavi kun'wana na kun'wana hayi ku hava swi tivi ku swi le kwini ni vula ku na swin'wana mi nge xavi van'wana loko va ti rhandza swakudya va tlhela va mi byela ku swakudya swa le kwihi ku ya ni xavi i ku ti rhandza sweswo ma swi vona. Se na n'we loko mi ti rhandza mi fanele mi ti vekela ku okay leswin'wana ni nga xava kun'wana na kun'wana kambe loko swi fika ka leswi ni fanele ni ya swi kuma laha ku fana loko mi ri ka manghena purasini loko mi twisisa ku n'we mi na xiphiqo xa ku nhloka n'we ya panda ematshan'wini ya ku mi ya kola vuxaveni ka kun'wana na kun'wana swontswa mi tiyela tihopu tliliniki. Ku a ni ri chavela ku kuma nkarhi wun'wana kuma swilo leswi a hi swi tivi nkarhi wun'wana kwalaha ti-drugs swi lo endliwa kwala ndzeni that's why kuma ku ri South Africa vanhu vo tala se va addicted ka drugs u fika a xava ku yi Panado kasi i drug leyi fanele se swi nga ku va akela mirini wa swona. na mi twa bota mina hi yo mhaka ni ku sweswo swin'wana hi makwawo tanihi rixaka na hina hi fanele tanihi vanhu na hina hi fanele hi ti rhandza ni khensile bota mina ni khensile bota hi fanele hi ti rhandza ni vula ku hi nga mi dyondzisi hinkwaswo kambe hi nge mi dyondzisi ku ti rhandza hi va ka hina ku loko ku he fambe ya xava ta fanele ya xava kun'wana na kun'wana swi nge koteki 0860002543 nongona ku ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ya amukele n'wana mingiseri hi loyi a ku na munhu la 0860002543 nongona ku ya Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xiphiqo kumbe xiyimo lexi kumbexana hi ta tsakela ku na wehe kumbexani hi twa n'wangulo wa wena eka xona hi ndlela yaleyo kambe mina leswi a ni ta khutaza vanhu va ka hina hi swo i ku a hi ti rhandzeni va ka hina a hi ti rhandzeni swa pfumeleriwa ku a kaya munhu a ti tshamela na maphilisi ya ti-Panado ngopfu loko a fanaka ma hlayisa kahle
kumbe mani nga voli man'wana man'wana malama i vona ku mata ku pfuna i maveka ka ndhawu leyi ma nga pfumeleriwa ku ma tshama ko hi ndlela yaleyo loko swi tiva ku munhu wo tsana nhloko ya pandza ta ya ka philisi ra kumbe xexi murhi walowu wu tirhisaka ma ni tshika maviti ya miri ya ka murhi walowu wu tirhisaka ma swi vona se ivi yi wu hlayisi hayi ku n'wana ku hi nga ya ni xavela kokwani laha yin'wana ya mimirhi yaleyo yo va ka hina a hi tirhandini va ka hina a hi tirhandini a amukele n'wana mingiserelo nhleka Kalangu papo Vashoni a hi papa epfukeni mani loko ni kula a ni tiva ku mina loko hi ri la magondzweni a swi pfumeleriwi ku munhu a nga khandziya a famba distance ka magondzo lamakulu so ku na swin'wana swi vonaka na magondzweni ya hina lamakulu ya ti-national na timasipala mi kuma ku nkarhi wun'wanyana vanhu va chayisa va vuya mintirhweni va titshamele azeneni mi kuma ku munhu i tshame ma vona laha baki yi helelaka kona yi sungulaka kona va tshame kwalaha ka ti-national road so a ni na ku vutisa ku wu lo cinca nawu lowa hina kumbe ku endleka yini na because of ni vona nga ku swi na nghozi ngopfu ka vatirhisi va magondzo ka muchayeri loyi a chayelaka xipandzamananga xexo lexi nga rhwala vanhu lava kalaka va nga hlayisengangiki endzhaku ka vhele so swi tinyike matimba timoti mi kuma ku maphorisa nkarhi wun'wanyana va pfala but va yi tshika vhene yi ndlula yi layiche vanhu yi nga ri na khilepo ndzhaku ende hi ku ya hi mina na ku ya hi leswi mina swi tivisaka swona ni tiva swi nga hlayisekangi swi nga pfumeleriwangi ka nawu wa South Africa but sweswi va swi tikomba nga ku i nawu lowu wu kalaka wu nga ha tirhisiweki hi hina vaakatiko na hi valawuri va le magondzweni so ya ni vavisa mhaka yaleyo because of loko ko fika ku humelela probleme ka munhu loyi a nga tshama ndzhaku ka baki khalanga vanhu va ta fa ku vava ngopfu ku ya hi leswi ni swi tivisaka xiswoho loko movha wu ri ku tsutsumeni freeway leswi mi swi vulaka swi na ntiyiso ngopfu ko va ku tiko ra hina ku fika ka man'wani nga ri milawu hi pfa hi nga ha vi na mhaka na yona hi ku loko mo check mo languta ma swi tiva ku nga komberiwi tilifiti a ku komberiwi tilifiti ka freeway kambe ve le ku kombeleni sweswi ma swi vona i swin'wana swa leswi ma swi tiva ku a swi pfumeleriwangi ku vana va rhwariwa hi baki lomu swikolweni va yisiwa vanhu va le ku rhwariweni swi vulavuriwa ntsena loko ku fika siku ra nghozi loko se so a swi tshamisekangi khanga because of ni vona nghozi yin'wanyana yi humelela mavona loko movha wu karhi wu famba 80 kilometers per hour loko ku ya humelela nghozi swi vula ku na munhu loyi a nga tshama ndzhaku ka baki i ya famba 80 kilometers per hour a henhla ka xikontiri so ku ya humelela yini hi vutomi bya munhu loyi a nga le ndzhaku ka baki so a ni kombela ku nkarhi wun'wana loko ku ri ku vone ku hi tweni lava nga na matimba lava nga na ti-power ta ku nkarhi wun'wanyana va enforce nawu a va wu enforce va sukela ku hi wu bayinda khalanga kambe hikokwalaho ka yini mi nga kombeli na n'wina mi khandziyisisaka xisweswo hi ku na sweswi phela minkarhi yin'wana mina na hlamala makwavo ku swi swo tala swi hundziseriwa ka munhu wa vumbirhi a hi teki vutihlamuleri hina vinyi hikokwalaho ka yini mi nga hundzisi sweswi mi ku hi kombela n'wina mi nga na timovha mi nga ma swi tisa leswi ni vulaka so me khalanga ni munhu loyi tshamaka ni ri patwini ku na siku rin'wana ni nga fika ni hindza ni fika ni vona bazi rin'wanyana sweswo na switwi mara ni yingiseleni ni vula ku hikokwalaho ka yini loko mi ka mi hundzisa hungu sweswi swa xitori xexo mi lavaka na xona ni nkarhi wa ku ni hava makwavo kambe hikokwalaho ka yini loko mi kha mi lava ku hundzisa hungu ra n'wina sweswi mi nga hundzisi ra ku hi va ka hina n'wina mi nga na timovha mi nga endli leswi na n'wina mi hundziselaka ku maphorisa hinkwaswo ya makwavo hikokwalaho ka yini nkarhi wun'wanyani mina ni nga swi hindzisa but hi ku no va mpheheleli no va mbiyangwana swi nga heteleli swi twiwa swa twiwa loko mi ze mi vulavula ka radio mi ta va twa vanhu va ku hi swi twile le ka radio swi vuriwile but loko ko vulavula vanhu lava nga na matimba makwavo swi nga hetelela nkarhi wun'wana swi tekeriwa nhlokweni ni mi tweli makwavo ni khense danke enkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi pfarise sweswo ya mani na mani a hi languteni ka timhaka leta dyondzo leti ve dyondzo a yi pfuni nchumu n'wemirili kambe sweswo hinkwaswo ka 0860002543 loko hi vuya aka nhlokomhaka ta mahungu hi leti nhlokomhaka ti landzela hi nomo wa mixo just hey imbale kahle ngopfu njhani loyi namuntlha yeyi a ndzi tshama ni n'wi vona mbarise leswi khale ni kha ni tirha na yena ai eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwale ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela
hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Khalanga a hi ro sungula ku ta swihehlo swa muxaka lowu swi tikomba tanihi ndzawulo hi ri under siege hi ri na swiphiqo swinene kumbe swo tala swa vanhu lava tekaka advantage ya tiposo leti ti advertisiwaku va ti tirhisa ku va va lava ku ti endlela timali ta vona kumbe ku koxa timali eka vanhu vonge. So i xiyimo lexi hi hlanganaka na xona eka masiku yo tala ende a hi ta tsakela swinene ku loko vanhu lava endlaku swikombelo swa swivandla swa vudyondzisi va hlangana na swona a va hi khweneti tanihi ndzawulo kumbe va ya ka mani na mani la nga va pfuna ku va va hi ripotela so that hi swi tiva ku na loko ku va na ntshamo eka tiphaneli leti loko ku ve ku na vanhu lava va xikolo a va ri na ku navela ka ku endla swo karhi ku hatla ku aletiwa sekhet na district ku a va cinci tiphanele ku ya tshama vanhu vantshwa ku nga loko ku ri na lava va nga teka xuma xa vanhu ku navela ka vona ku nga humeleli. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Cultural Fair 2025 yi ta kona eka Mhlanga Showgrounds ehansi ka masipala wa Thembisile exifundzakulu xa Mpumalanga. U nga kayeli vunyanyuri ku ta ku ri matutu vana lavasi kusuka eka vuyimbeleri na mikombiso ya ndhavuko hi siku ra 29 Nyenyankulu 2025. U ta kuma vunyanyuri kusuka eka xiyimbeleri lexi katsaka Makhadzi, Silas Boys na lava nga wina sagwadi ra Ikwekwezi FM Song of the Year Isubila Madoda, AGM, Mata Diburu, DJ Arvuna, Sika Popa, Zanele Ikwekwezi, Nduna Nezake, Kilibiziwe, Bilibili, Kulugasa, Siskoti, Dumile, Sukurnaha, Nabawana Botala, Matikiti, Yakubeka Ekoki Tickets na Ticket Pro, 120 Randi, Wanala Malembe ya Haska Kumembiri, Bashaba Matikiti, 50 Randi, Ticket VIP, 500 Randi, Tuana, Ngisha Matikiti, Egede, Tigete, Tipuroi, Awaranga, Nisho, Zikakasi Zengeskeni, Cultural Fair, Itisweka Wena, Ikwekwezi FM, Namasipala wa Thembisile So mingisero mkanalona FM makumena rumona timinete ntsena kufika eka bilavula ya 12 andaka loko ku langutiwe swiyendlo swa hina tanihi maAfrika-Dzonga ku aka tiyindlu a ku aki hina ku fulela a ku fuleli hina hi mhaka hina hi swi koti loko swi ta ka timhaka ta hambi ene ya ene leswi swa ku virisa mati ho ta heta ndleriwa kwa hi vanhu vo ngo ta hi ku famba se van'wana va nge onge tina dyondzo leya hina a yi hi dyondzisi swona un'wana mingiseri vuli kwala yako hambi sweswi hi swi vonaku ku xitsana na vanhu va faye tifoni hambi ku hoxa screen protect a hi swi koti mama swi kota n'we se va nge ri kumbexana swin'wana swi fanele swi dyondziwa hi ndlandlamuxa mhaka ya hina ya dyondzo ivi loko ni tshama ni langutani swi vona ku impela onge ku na swo tala swi salela ndzhaku va swi tiva na vana ku na xijetani xin'wana venge i walaza ma xi vona xi tsutsumela va aka nsimbini le ka 4x4 100 meters relay ma yi vona va kumbe 4x1 swin'wana a ni swi tivi sweswo swo tsutsuma ku swi endlisa ku yini kambe mhaka nkulu laha i ku na mitlangu ku hava lomu swikolweni swa vana va hina lomu hala hina hi nga ha na mawayawaya na macheleni ko dyondziwa xikolo musumbunuko ku fika musumbunuko se hambi ko kun'wana loyo timhaka ta tidyondzo ti nge vi kona a hi nge kumi nkarhi wa ku swi lemuka sweswoleswo to kaka na va photosynthesis a za tshika xikolo sa hi sunguleni mingisero sungula hi twa ku hi angula ku ni hleka ayi papa mina ayi minjani epfokele boti minjani epfukeni wa Macalbert mkazi inkomo mkazi la ku vulavula hi leya education ya leya education ni vona nga ku education ya hina a yi le ku pfuneni ngopfu hi ku loko mo langutisaka swa ti-metric munhu wa gina a nga fikanga ka metric yena u fanele ku na ya va kha titohela so loko wo ku va kha endliwa education ya practical kusukela kwele hansi na loko munhu u fika a siyerini ka va ma-80 kama swi tsandza ku ya mahlweni u ta swi kota ku tirhela ku ya mahlweni hi swa mavoko hi ku loko mo langutisa ku na munhu loyi sweswi a nga na N6 ya electrical kumbe ya boilermaker u na 40 years mara swilo sweswo a nga swi tivi ku a nga zanga a va na practical ku sukela hansi a nga zanga a kuma internship kumbe learnership a ta kota ku dyondzisiwa hi swilo sweswo
kube matikweni man'wana be swindliwa kwele high school swilo leswi vanhu va yaka va ya swindla ka ti TVET college a swona hi so loko mi mavona ya mina ni vona nga ku swilo swa leadership a swi sungulile ka ti primary level loko sweswi ya swo sungula lava high school na primary loko se ya pasa matric ku va khe swi tiva ku na xilo xi endliwa njhani ni vone xin'wana xa airfryer u lo faka fene na element ntsena ma loko mi xi langutisa i nga xin'wana xo hlamarisa swinene so hi ku education ya hina a yi endleli swona ku fikisa ku sunguleni hi tsandzeka no endla xithaphutaphu lexi endliwaku hi thayele ngopfu thayele hi endla xithaphutaphu munhu a dloka a famba mi vula ku swo hi tsandza ku lama nyanyatha kumbe ko va mhaka ya ku vanhu veri kambe veri hayi manyanyatha veri yini kambe hayi masandazi veri yini maphashani hi tsandzeka ku endla maphashani hi mhaka ya ku a hi swi koti kumbe ho ka hi nga lavi ku swi endla but a ku na swin'wana hi fanele hi kombisiwa ku leswiwa swi suka laha swi ta laha leswiwa hi swi swekisa xileswiwani swin'wana swa ngutisiwa swin'wana swa hisiwa swin'wana swa loko swi hisiwa swi hlatana swi tlhe swi horisiwa kwalaya na mi tweni mukasi khensini so a khensa a hi amukeleni un'wana ka 0860002543 hi loyi i nhlekani kumbe ni puresa kona hayi ni purese kona la i nhlekani hayi botsaidi mpfukile papa mina hi pfukile minjhani n'wina hayi pfukile ngongweni ni vulavula xitshembiso Richard Chungwani kwala ka Madhosi xitafini enkomo zinjifa mi vulavula mi ri ka n'wina wala va hi ri ka hina mi rini n'we hina hi vona hi yale ya tidyondzo leyi ya tidyondzo ta masiku lama mina ni vona swi nga ha ri kona hi ku a swikolo hinkwaswo na swilo swa ku hala ka hina swikolo hayi swa ha ri hava na tikhompyuta swa ha ri hana nchumu so vana va hina va nge koti ku dyondza va ya dyondza yini exikolweni va kha va dyondza swilo swa ti-Christmas masiku hinkwawo a va yi tivi khompyuta a va tivi nchumu va fanele va tiva tikhompyuta loko va ri va ri va tiyunivhesiti kasi mi kuma ku ko tala na hina hi pasini nkarhi luwa wa leswi botsati wa xikolo leswiya xa khale lexiya ya leswiyani a swi kota ku dyondzisa mina leswi a va mi dyondzana ku ndlangade sweswi ku nga xixika leswi a hi ndlangade hina hi swi tiva ku hi ta bya muchayeni na yini na yini hi swi tiva ku swimilana swi hlayisisiwa ku yini ha swona hi swona i tani botsati mara sweswi a swa ha ri kona mina ni kule ni ri mutlangi wa bolo na vo tala mara na sweswi exikolweni a ka ha ri hava na tibolo a ka ha ri hava na nchumu vana va hina va ha ri ha ti-activities loko ku va ri ripela dyambu va vuya va karhele daswa mi kuma ku loko mi languta hala na hala va feyila ngopfu swikolo hinkwaswo ni va na vumbhoni ku ni fambanyana swikolo swo hala ka Malamulele ni khe ni langutisa kambe va feyila va feyilisiwa yini education ya hina i dyondzo i xa dyondzo hi ku hatlisa boti wa mina na metweni boti wa mina okay inkomo zinjifa hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kombandlela ka kwa shala thi hirila a studio 2 hile apulukwani nakona ko humelerisiwa Ncindani Eric Mabasa hi vulavula hi timhaka ta nkoka wa dyondzo endzhaku ka loko mi yingisela dyondzo ya masiku lama ho ti dyondzela hi ku hi ta ku yini mara yi swihelo hi ku yo hi dyondzisa ku ya tshama tiofisini leti ku nga ti nga ri ku kona n'we miri a hi amukeleni loyi ni hleka hayi kalanda papa mina hi pfukile minjhani n'wena kwala electronic khomani kahle riqingho ra n'wina mi yingisela mina mi ta kota ku twala kahle mi twale nga ri mi ri vekele kule ku va xifonana that's why xi nga twakali swona vulavulani ni twa mi rini n'wena kalanda leswi endlaku dyondzo ya hina yi nga ha tsakisi varhangeri va hina hi vona va nga kotiku ku tisa swilo leswi nga ta khomeka aka vana va hina tanihiloko mi vulini mi ku loko hina ha kula a hi swi kota ku va ku veri ku na period yo hi ya ahandle hi ya byala miroho hambileswi loko hi byale miroho leyi a va nga hi nyiki vadyondzisa va ti tekela va ti fambela na yona kwalomu ma tshamaka ko mara a va hi dyondzisa ku hi byalisa swilo leswi miroho hi endla yini swi le ku hina khalanga swi le ka hina vatswari sweswi ku hi swi endlisa ku yini hina ku seketela vana va hina na ku pfuna vana va hina emiehleketweni loko hina vatswari ho swi lava sweswo hi nga swi kota ku hi kota ku tisa dyondzo ya vana va hina yi va laha hi lavaka kona kawula mi le ku vuleni khalanga mi ku ri hi busy no postela n'wana ku a dyondzi metse
n'wana a nga swi koti no ku hlayela habisi na ku dyondza metse khalanga swi tele leswi hi nga swi dyondzaka tanihi hi nga dyondzisaka vana va hina mpimo kha mi vulavula hi ku endla i maphaxani khalanga vo tala a hi swi koti ku ma endla a hi swi koti ku endla tinjhovo a hi swi koti ku endla nchumu a hi koti na ku endla vuvatli bya ku hambanahambana hi leswi swin'wana swi nga kotaka ku pfuna khalanga loko mo langutisa kolomu xilungwini ka leswa ti-art gallery ta kona va vatla va tli misinya khalanga va teka misinya va wu teka va wu vatla ene swi le ku va swa va pfuna lava swi kotaka ku swi endla ene mo langutisa sweswi ya khalanga hi xitalo a swi endliwi hina maAfrika-Dzonga swi endliwa vanhu va le handle hi leswi varhangeli va hina lava nga le palamende va ngo i what tata education a va swi koti swi sweswo ku famba va swi langutisa ku okay matiko man'wana ma hanyisela swi ma hanyisela na hina a ringeteni ku hanyisa swi ku ri loko ku ri ku n'wana wa ka mugwambana a nga swi koti ku tsala kumbe wa swi kota ku hlaya mara a nga le ku na swona swi kotiki hi vona ku a nga swi kota ku ta hi ndlela leyo xavisa na kumbe hi ndlela leyo vatla kumbe hi ndlela yo endla yini a kota ku tihumelerisa ku ya emahlweni hi ku loko ma vona mikombe leyi nga le ku xavisiweni laha a ndzi tshama nhlangano wa ka hina kha xavisa mikombe loko mo vona munhu a kha xavisa ti-ene matiwa ti-ene ene ti ta sungula ku xaviwa sweswi ku ya ku vuxixikeni hi va lavo ka va nga hakeli no hakela gezi futhi va ta ti xava loko mo languta a ti ndliwi hi vana vanhu va ka hina ku hoxa element laha xibakitini a swi ndliwi hi va ka hina hikuva a va swi dyondzangi na a hi dyondzisi ku khalanga sweswi swilo a ku laha hansi ma vona sweswi loko mo langutisa khalanga loko ku ri ku mina ni tirha ku rima a kaya a swi talangi ku ni teka n'wana wa mina ni n'wi komba ku hayi loko ni kha ni rima misava leyiwani ni sale ni nga yi rimi nkarhi wo suka laha ku ya fika laha ni ta yi rima loko suka laha ku ya fika laha a swi talangi ku ni teka n'wana wa mina ni ya n'wi kombisa ku kumbexani rin'wana ra masiku i ta navela ku va murimi na yena dyondzo yi ta va kahle loko a tiva na yena ivi va nghenelela ka swa vurimi a ndla yini a fambisa dyondzo na vurimi swi fika swi hlangana endla ku yini a pfuleka la miehleketweni a kota ku tiva ku okay sweswi hi ku nkarhi wa swona so ni fanele ni kota ku endla swa swona swo khalanga a yaleyo ya vurimi hama mi nga yi nghetsangi botwa mi ta yi holovisa na vanhu vo tala hi ku mina ya vurimi ni tiva va ku hey mi ngo to hisisa n'wana wa mina hi dyambu i mana ku tita swilavo sweswo ni a nga ta tima n'wana wa mina kasi hi tivise hi dyambu n'wana va nga ta tima hi dyambu swo rima mi twi va ta swi laha swo rima va tivona a hi amukeleni n'wana mingiserilo nhlekani hi minjhani botata papa mina hi pfukile n'wina vijani vukele ni nga ku sapota mhaka leya education ne ya ka mhaka ya education ya South Africa ni ta ku ya hi feyila ni yingiseli mivulavulelo yo sungula especially ka swilo swa engineering loko mo ya ka ti-TVET especially ti-end courses there's a difference between the end courses na ti-level mavo so ka ti-end courses engineering let's say maybe na mechanical engineering ya end courses which means in a little 3 months it's only theoretical man to see so ka ti-level they have a basic ya educate ya ku khoma xipanere a swi fani na munhu lomu ku va ku yini ti-end courses ta 3 months and it's very challenging ka vanhu especially na vanhu nga ku sete ya vembe ku ta ku hansi kwala maku ku kuma ti-learnership or ti-apprenticeship is very difficult maku ti-apprenticeship swi le kwihi swi le majoni man twisisa a big challenge which means the government supposed to implement something especially ka vanhu lava nge le Limpopo kwini va va na practical ya kahle mavo kama n'wana ku time span ku chumiwa njhani hetele nga vi na busy mara sometimes loko if mi kuma ku munhu a va na luck evuton'wini a yi kuma that learnership va tele lava mi kuma ku hi nga nghena na vona van'wana va tsandza ku kuma learnership it's over 10 years to 20 years but someone has done electrical or mechanical engineering or plumbing but angele ku kumeni ka learnership which means that knowledge la nga yi dyondza yi ta hetele yi endlini yi heleli moyeni mina lexi ni nga xi twisiseki i ku a swi koteki ku hi nga dyondza swilo leswi swi nga ta ka swi nga lavi munhu wa vumbirhi emakwavo ni vula ku loko mo dyondza kambe mi vitanani leswi swo weldela i yini i boiler making i yini loko u dyondza sweswiya swa boiler maker a swi antswi ku vheti yela ka va sida kumbe ka ti-small businesses i ya lava mali i ti sungulela swi swa wena i ndla tigede i ndla yini ku tlula ku i dyondzela boiler making mara u helela i rindzela ku i ta fanele i ya thoriwa hi mani mara still wa lava teacher ku khoma that welding rod
loko if u nga ri na munhu loyi a nga ku dyondzisa u ta endla swilo swi nga saseki. kasi loko mi kha mi dyondza le xikolweni a mi dyondzi swi kha swi mi kha mi kombisiwa va ku hoyi rod yi endlisiwa leswi a mi kha mi dyondzi ka ti-nited ku hava i buku tsena mi ngo hlaya mi tsala mi dirowa swi hele kwalaho. no hi yo mhaka swi vula ku ni mi twile bot Alright, ni kesini bot ayayaya ma kasi tivet muhumelerisi lava ni tatana butimani na mehla mi va tisa hi ta twisisa kahle kasi ti-tivet ku dyondzisiwa yini tibuku futhi no na hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. kamgana lona na FM kombandela ka ku haxela thi xitsonga xa nhlalo xo sungula teri loko vi ka mahungu ka tlhogoma ka ta mahungu emisava ora yambirhi hi laha hi nga ta va kha hi bula mina na wena hi twa ku hikokwalaho ka yini maha lava ku yisa mahlweni xihlawuhlawu eAfrika-Dzonga hi ku xihlawuhlawu hina hi tiva xi herile hi 1994 hi lembe ra 1994 a ku ri ku hela ka xihlawuhlawu kambe munhu wa yima mahandleni ya switarata no kwala dorobeni kwala pulukwana n'wi voni yin'wana a tlhavekela na lexiya xo vekela laha mi vona swo titsala haku madleke ya vavanuna ya vavasati makwe loko ku ze ma vavanuna i mhaka yini va tshungula yini swivangelo swa ko i yini va hola kumbe vo nyanyisa maxangu kambe mi swi ri tana hi vulavuleni mhaka leyi ya dyondzo leyi ya vava swinene loko vana va hi leswo loko bubuti xi ka xi pfuka xi ya xikolweni ni ti vutisa ku mara mpela khale mani loko ni kulana ka vathicara i mimpeni va thicara se bubuti loko xi ka xi kula xi va xi kha xi ku xi lava ku va yini amukeleni lava inhlekani Inkomo mina mpfukile mashi. muingiseri wa mina ni pfukile na khensa swinene ku va mi hi bela riqingho n'wina mi ri yini Mina ndlela n'wina hi n'wexe qualification leyi ve nge email right my team. veka yini Mail right. a ni yi tivi Na mina ni nga yi tivi ni yi tive lembe rero. I timhaka ta ku hina hi ri vatswari muhaxi. ya Swin'wana swa swilo leswi a hi swi tivi. Se loko hi navela ku guide vana va hina loko va tidyondzo kumbe leswi nga ta kongomisa ku hluvukisa vutomi bya vona a hi swi tivi hi ta va guide hi na mina ni swi tivi hi xihoxo ni yo hlangana na swona ya hikuva n'wana wa mina a fanele ku nghena xikolo lembe leri ene xin'wana xa ti-limitation leti a ni ri na tona ta ti-mainstream universities hi ku n'wana wa mina hi nexe a na ha qualify ku ni nga kuma mpfuneto lowa wa tidyondzo ta NS Fund se swin'wana swa ti-option leti a ni ti langutisa i ti-TVET colleges kumbe technical colleges ya mara lexi a ni xi langutise ngopfu i timhaka ta ku hambiloko no n'wi yisa ka the mainstream universities qualification leyi a nga ta yi kuma hi xitalo yi ta tlhela yi n'wi vuyisela kwalaya ka ku a nga humi na xikili ende ku navela ka mina i ku loko a huma laya a fane a va na leswi a fanele ku ti endlela swona whether i ku thoriwa kumbe i ku ya tirhela vanhu van'wana so hikwalaho loko se ni ta sungula ku endla research of which leyi ni nga yi endla very late in the process la ndzhaku ni ti bumabumela ni tlanga hi n'wina ku qualification ya muxaka lowu mara endzhaku ka loko namuntlha hi vulavuli hi swona na n'we mi ta swi researcha ku hulela la ku mi kombisa yini laya yi kona qualification ya muxaka lowu leyi vulavulaka sweswi mi kha mi vulavula hi swona swa lava vo thovela yi vulavula hi lava gezi yi vulavula hi engineering mara n'wina na swi tiva ku engineering ma yi tiva ku yi kona mi tiva from the mainstream university mail right qualification leyi nga tikhoma ti ri tinharhu hi kan'we ende yi leyi endliwaka ka ti-college and a yi yo tumbuluka tolo i ri kona mi ka xikolo lexi ni nga yisa n'wana wa mina xi khome hi laha va ku basa because va ve exposed ka swilo leswiwani and hi voho loko va nga khoma mainstream economy leswi vulaka ku
no tshemba ku loko mi nga mind a ni ta ku ta mi rhumela video ya xikolo lexi xi ma endlaka ka xona ivi va na communication na database ya tikhampani leti vana va lava nghenaka laya va yisaka va ya endla training leswi a swi vuriwa hi mingiseri loya swa ku veri va tiva buku ntsena laha ka swikolo leswiya swa ti-technical collectivity ta ti-private colleges a vo swi endla ntsena hi ku swi dirowa swi helela bukwini va swi endla practically mi nga mi yisa swi nga leswi swi nga hetisa laha hulela namuntlha laha hi nga koho namuntlha hi ri namuntlha laha hi nga kona i ku mungiseri i ra dyondzo leyi yi pfuni hi nchumu miri yini hi n'wana loyi a nga sungula xikolo ka grade R a huma ka grade 11 a ti tshamela a nga na nchumu lexi a nga kota ku a ta nyika xikombiso xa ku loko mi kha mi dyondza n'wehe futhi n'wina hulela ni mi tivaku loko n'we mi kha mi dyondzile va mi dyondzisa ku ri na ngadi mi tlhe mi va na bed ya n'wina va ku leyi ya va hulela leyi swin'wana swimilana swa van'wana swi va fela swin'wana swi va hanyela na mikombe na hinkwaswo leswi vanhu va ndlile namuntlha loko n'wana a dyondza a huma ka grade 11 a nga se fika na la ka ku ya lava mintirho i va kha a dyondza yini loko a kha a dyondza ka mani na mani hi laha hi nga kona Kavuli kwele ndhaku vurhangeri lebyi byi ri kona ka ti-homelands byi tala ku kombisiwa hi tlhela ku langutisiwa ku hi nkarhi wa apartheid ku hambana ka apartheid na namuntlha i yini vanhu lava va vurhangeri lebyiya bya nkarhi wa va HW Ntsanwisi xivono xexi a va ri na xona hikwalaho va tina ti-college to fana na va Ambaga na va liya ya agricultural school yi nge le Giyani imani I think timbirhi tinharhu leti a ti ri ka four Magazankulu ti-homelands letiya a va ri na swoho swikolo leswiya swa ku vonela kule leswaku hi la ku developa xikili xa n'wana handle ka sweswo loko mo searcha mi gugula namuntlha sweswi ti kona ti-technical high school not collectivity colleges technical high school leti va dyondzaka tidyondzo teto to sungula ta technical laha mi swi kota mi swi tivaka ku loko n'wana a nga huma na xikili xo kota ku lunghisa ti-fridge a nga huma na xikili xo kota ku khoma xexiya xa ku tshovela hi xona ni nga xi tiviki vito ra xona hikuva a ni na tokoto ngopfu ku lo kona mara xikulukumba lexi hi fanele ku va na xivono xe le kule hi xona i xa ku a hi khale ngopfu na ha ku vona matshamelo ya ikhonomi ya misava loko ku sungula ku va na tlimbano le aka Suez Canal a ku ri timhaka ta ku swin'wana swa swikepe swo tala leswi swi fanele ku divetiwa swi nga ta jika swi rhendzeleka hala mhaka tipolitiki ti va khumba ngopfu laro ku na nkarhi lowu swi nga ta boha ku swikepe leswiya swikulukumba swi jika hala hansi swi hundza hi la Cape Town ma swi tiva ku mpfhuka lowu hi ku leha ka wona swi ta vula ku maintenance yikulukumba yi fanele yi endliwa laha South Africa because hi le ka halfway mark technically swi loko a hi fanele developa vana vo tala laha u fanele ku va na tokoto wa ku lunghisa swikepe sweswo mara a hi na xona xivono xexo xa ku famba hi tsundzuxa vana va hina ku skill lexi va xi lavaka ku va nghena ka makete luwa i ncini ku na xitikwana xin'wana xi nga teka advantage ya matshamelo ya vona ya ku xi teka ku lunghisiwa ka swikepe swa muxaka lowutiya xi specialize hi swona mara xi tshame ku biha lero hina hi le ka more advantage lero a hi ta xi tekela business liya ya ku lunghisa swikepe leswiya swikulukumba kumbe ku tshovela swikepe leswiya swikulukumba mara hi le ku endleni ka yini hi swona sweswo swa na consultant a hi dyondzisana i ntiyiso mativa mi vulavule mhaka yin'wana sweswiwani ya ku ti koho ti-technical college ti koho ti-agricultural colleges hi ndlela yaleyo mina lexi ni xi tivaka ku loko mo languta ku fana na sweswi ni tiva Thohoyandou technical high school yin'wana high school leyi mi yi tivaka hala ka n'wina yi fambelanaka na sweswo loko mu hala ka hina vula hala ka hina wele Joni kumbe wa hala ni ka kona hala ni ka kona ivi hi suka hi ya ka agricultural hulela wale Joni ndati angule eswo le Joni ivi hi languta Kheto Nxumalo yi lo wa mavokweni ya vanhu a yi na swo hinkwaswo yi tlhela na mapurasi yi tlhela na hinkwaswo yi wa yi ku cakala Kavula and mong dyondzo leyi yi spreadiwaka i ku a swi yisiwa hansi
ku loko nge a swi dyondzisiwe ku ringana ka ku masungulo ya vutomi i swakudya loko hi kota ku hanya a hi fanele khetho nyumalo yi ri yo sungula yo hlonipha ku tlula mpimo ka swikolo leswi hi nga na swona swa hala makaya wa hina because hi yo yi nga khoma vutomi bya masiku hinkwawo bya le ku hanyeni namuntlha hi le ku rileleni ka ku hi la ku teka misava hi ta yi teka hi endla yini hi yona a hi na tirhi na yona because hi hava tidyondzo to sungula to kota ku tirha misava Nemetri. mara khetho nyumalo a yi ri na xikili hinkwaxo Nemetri. leswi vana va hulela ta kota ku swi tirhisa ku endla vutomi byo sungula va tlhela va va timiliyoneri a hansi ka 36 months 3 years Nemetri. Inko. Mayiwa maka hiyo lava yona le maka. Ta ya mahlweni na yona maka ku fika la ka hafu ku bila wara yan'we mahungu misava hi lawa na Misho Justice Mashims ya Misho. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Hey Boetpet mina mfumo lo wa hina kahle kahle a ni tivi ku va fikelele njhani ka ku mhaka ya handwork va yi herisa exikolweni. Boetpet ku na vanhu vo tala mina lava ni va tivaka va nga humelela lava kusukela exikolweni mpela a va endla swilo swo fana no vatla. Xikombiso ni nga ku buti wa mina u gcine a va na feme yo endla fenichara ku ri ku loko a kula a rhandza ku vatla se exikolweni loko swi fika ka mhaka yo vatla a ku ri hava munhu loyi a khompyuta na yena se a ni twisisi mfumo wa hina loko wu herisa handwork kahle kahle a va hlekete yini hi ku a ni kwalano hi la munhu a ta vonaka talenta ya yena from exikolweni a ha ri ntsanana mara loko va herisa swilo swo tani vana va ya xikolweni ko hlayiwa tibuku a ku dyondziwi nchumu hi mavoko ni vona kwalano va endle xihoxo xikulukumba ngopfu Boetpet hi ku hlonipha nkarhi ni to helela kwalano mara swi tele leswi a mi fanele ni swi vula. Ahee Boetpet minjhani dyondzo a hi na problem dyondzo yi kahle problem leyi nga kona ni hi vona ku i ku hinkwenu hi fostera ku lava ku dyondza xixin'we ene va kona mako n'wana loyi a nga nyikiwangi tidyondzo i nyikiwe ka ntirho wa mavoko mara hina vatswari hi n'wi hlohlotela ku famba exikolweni loko ka dyondza nchumu nga endle nchumu emisaveni loko n'wana a ringeta ku lunghisa timovha hi nga handle leswi va tshame basi loko ni thekini i problem leyi hi nga na yona i dyondzo leyi mi kuma ku hina vatswari hi fika hi nyika vana dyondzo ya njhani ku na ku n'wana mixoko i nikiwini mavokweni wa tirha swinene mara hi n'wi fositela ku hayiko a hlayi tibuku inkomu Boetpet Hi laha hi nga koho sisi wa mina. I nyikiwile ka swo lunghisa timovha i ta swi dyondza kwihi hi laha hi nga kona na hina sweswi ku vatswari va nga va kha va swi vona ku khalanga kahle loko a yo nyikiwa swo boha swipana yi ta lunga mara yi ta swi dyondza kwihi hi laha hi nga koho sweswi yi ta fanele yi pandamana nga sala hlangana yi ya swi dyondzela kun'wana ku swi okay swi dyondza kwala hi nga koho sweswi loko ni ri la Limpopo swi dyondziwa kwihi i xikolo xi la swi dyondziwa koho sweswo ma swi vona hi la xiphiqo xi nga koho sweswi kambe hi ta twa n'we van'wana ndaka leswi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Ahee khalanga minjhani kahle dyondzo ya hina ngopfungopfu matikoxikaya hinkwawo matikoxikaya lama nga kona laha South Africa a yi nge pfuki yi kurile because na varhangeri ni vula ku ni nga mi nyika xikombiso hi minister wa dyondzo n'wana wa yena a nga dyondzi xikolo ka ti-rural area or ka public school va teka vana va vona va ya va dyondzisa ka ti-private school emadorobeni hina va hi siyisa sweswi kwele kaya va tlhela va nga endli ku cinca eswikolweni swa le makaya ku cinca loko va ku fika vo tikhompyuta va yinini swi yisiwa ka swikolo leswiya vana va vona va dyondzaka kona hayi ku government a yi swi humesi swo fanda swikolo hi tikhompyuta yini swi yisiwa ka swikolo leswi already swi nga na swona sweswo se hi le problemeni swa fana na sweswa swo kahle ho vhotela vanhu ku va ya dya vona hambi xibedhlele xa mfumo president a nge teki n'wana wa yena n'wi yisa ka xibedhlele xa mfumo mara i ta mi byela ku ku na rihanyo ra mahala a South Africa ku na dyondzo ya mahala a South Africa va vula dyondzo leyi nga pfuneki nchumu. Hi mina va xikala vito ra mina ni na problem ya dyondzo yi kahle
mara leswi va yi endlisaka swona sweswi mo especially lomu ya matikoxikaya va khansela mathematics lowu nga serious va ku hinkwavo vana lava va endletele ti-maths literacy va kuma exemption ya maths literacy tiskole henhla ta ha koti ku va dyondzela leswi va lavaka swona why va arisa ku endla true mathematics va ku va endla maths literacy se hi sweswi ni vavaku ngopfu inkomu botpete na swi twa loko ku karhi ku vulavuriwa hi ti-qualifications leti va vulavulaka hi tona ta ku xikolo xi na nkoka na but swin'wana hi faneleke ku swi tekela enhlokweni ti-qualification yo fana na millwright it's a combination ya mechanical na electrical right mara hi vuenti bya yona which means munhu i fanele a va based aka mechanical hi ku aka electrical part munhu waloye wo va na basic a nga tivi nchumu so it's not a good idea ya ku i ku munhu i ta va millwright yeah yi right ku i ta va millwright mara at the end of the day yi fika yi vuya kwalaya ka ku hina ti-basic yi ta ku pfuna yini unless loko ri ku i tirheni ka company for 13 years then i vuya ndzhaku i ta sungula business ya wena one of the good thing lexi loko nga xi endleki xa bede kahle loko nga xi endleki i ku hi tsandzeka ku specialize eka electrical nga va electrical qualifier 14,000 va lava munhu wa 1 which means va teka munhu wa 1 they compromise so another thing I specialize in like mina specialize in electrical ni endla ti-licenses hinkwato ti lavekaka which va simple na loko ni tshika ntirho namuntlha mundzuku ni kuma ntirho wun'wana inkomu nkarhi ha mihlekanisi hinkwako na vayingiseri mina ni la ku vulavula hi leya dyondzo leya dyondzo ya tsandza mi ni dyondzinyana kwalomu ya ka voma 90 something a xikolweni a hi dyondzisiwa na ku rhungana loko ni swi hleketa kahle ingaku a na ha ri ka 1 kumbe sweswi ku nga grade 3 mara sweswi loko ni swi languta a ni swi koti na ku rhunga mara mi ni ngo vona ingaku vanhu lava va vuyeriwaka sweswi i va bohiwa hi ku ntsundzuka wun'wana wa xaka ni nga ze ya n'wi pfuxela kwale a ri mubohiwa i vuye a ka kota ku endla swilo swinene ku vumba swilo hi swin'wana xa xiyimo xa le henhla se ni vona nga ku hina na vanhu lava hi nga laha handle a hi tekeriwi nhlokweni bootpet leswaku mi vula ku mi teka dyondzo liya a hi fanele hi nikiwa hina ho ka hi nga onhangi nchumu hina ho ka hi nga onhangi nchumu hi swi tiva ku na ku feyila ku na ku retisa plank mi yisa jele se ni fanele sungula ni ya yiva se ni ya yi dyondza jele hikokwalaho ka yini yi nga dyondziwa laha handle vanhu va swi kota ku belela va tindlela xitulu i manini loko ho n'wi nyika nkarhi so hi ku ndza na xitulu xi nga humaka a hi voni se mi tifaye tintiwu leti u kuma tikhandlili mi hume mafela ngati miri lowu hinkwawo lowu mi kha mi ringeta ku ndla bank stool liya yo loko un'wana a tlakuka hi hala lowun'wana a tshame hala awu ncitani kombe mi ni tlakela voice note yo hetisela veri dyondzo swi tirhisa ku yini ni kombe mi yingisela hi vuron'wana leyi twana nkarhi ha mihlekanisi hinkwako na vayingiseri mina ni la ku vulavula hi leya dyondzo leya dyondzo ya tsandza mi ni dyondzinyana kwalomu ya ka voma 90 something a xikolweni a hi dyondzisiwa na ku rhungana loko ni swi hleketa kahle ingaku a na ha ri ka 1 kumbe sweswi ku nga grade 3 mara sweswi loko ni swi languta a ni swi koti na ku rhunga mara mi ni ngo vona ingaku vanhu lava va vuyeriwaka sweswi i va bohiwa hi ku ntsundzuka wun'wana wa xaka ni nga ze ya n'wi pfuxela kwale a ri mubohiwa i vuye a ka kota ku endla swilo swinene ku vumba swilo hi swin'wana xa xiyimo xa le henhla se ni vona ingaku hina na vanhu lava hi nga laha handle a hi tekeriwi nhlokweni bootpet angulani ka mi ni vula i mani a tekaku xiboho xa ku loko a mo district yin'wana na yin'wana ma swo district yin'wana na yin'wana ku va na technical high school ku dyondziwa vanhu va swi kota ku chubelela tindlu ta vona vanhu va swi kota ku phela hambi ku ri ku nghenisa screen kumbe screen protector kumbe ku a hi ku swo tika i mhaka ku hi ku ka vanhu va nga ri na ntokoto wo rhurhumela u kuma ku kha mi hupha se u kuma screen protector xi vekiwe sweswi swa muxaka lowu a swi ta dyondziwa vanhu va dyondza va swi tiva ku gondzo ra hina ri fambisa leswi na leswi na leswiya ma vo mhaka kona se hi ta va hi nga teka vayingiseri ku ya mahlweni hi mhaka yeleyo ku fika laha ka 20 ka hafu ku bile awara yan'we hafu ku bile awara yan'we hi laha hi cincaka gere va ka hina kasi xihlawuhlawu lexi
xa ha ya mahlweni hi leri nge yini kambe sweswi ha ya mahlweni hi languta timhaka leti ta dyondzo ya hina andaka leswi Balanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu. Ai go to mingiselo me mwena ani mbyeri mingiselo me na ku ani kona giyani namuntlha ni kuma swiviko swa ku kuna vanhu ava ni rindzerile laha amolweni ani kona namuntlha ni tirhele kona ni ta va ni ri kona Musumbhunuku kambe ke a hi yiseni mahlweni na nongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM makhomandlela ku haxela twi kusuka le na studio 2 hi le Polokwane hi ra vuntlhanu ro hetelela ra n'hweti ya Nyenyankulu hi ka hetsa lembe xi radio hi ndlela yaleyo se a hi fanele hi bula kumbe hi rhurhela vufambisi bya xitichi ka hafu leyi landzelaka kambe hikokwalaho ka swin'wana na swin'wana nongonoko lowu hundziseriwe mahlweni ka nkarhi lowu mi nga ta tivisiwa hi ndlela yoyoleyo se swi vula ku hi nkarhi wolowo hi koho se hi nga ta kota ku va hi vulavula hi mi byela va kumbe va vulavula va mi byela ku va mi khomeleni ka lembe xi radio leri mi nga kuma ku ma yi vomaka kona ku fana na sweswiya swa mpimanyeto wa tatana Godongwana a ni tivi mara ku lawani musi ako ku nga va ku ri na minjhekanjhekisano ya ku kumbe xilwana n'wana kha ku mi nga ri hoxi ka lowu nokonoko ku nga va ku ri so ai va tiva a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani Hlekani papa mina mina mavonelo no ka ni nga tivi mavona ku na mhaka yan'wanyana ni mingisero wa nga yi khumba vulavuli hi ti-technical high ne wa swi tava njhani government ya hina especially loko munhu a sungula ku grade 8 a ni ku na ti-business ku va sungula vanhu lava tivaka n'wana maybe lava nge le primary ku n'wana lowani loko mu n'wi teka mu n'wi veka ka ti-maths literacy maths 2 maths physics or business mantwisiso faniya kusuka kwalaya n'wana u kumeka a ri na foundation a kuma kha swi tiva ku ya emahlweni so mi vulavula hi timhaka ta ku na mingisero nga vulavula hi ti-technical high ka malamulelo ya ndzani twa ku va ku na technical high na Giyani kahle xikolo lexiwani xa laveka especially masati malama ku vana va va na vutokoti or vutivi byin'wanyana ehenhleni ka yini na loko va ha sungula hansi n'wana mi nga mi kha mi n'wi vona loko a kha a kula mi ku u na vuswikoti bya so mantwisisi mara mi hetelela mi kuma ku n'wana u pfumala ni ta ku i guidance le le kaya or hlohlotelo ku wo teka leswi n'wananga mi kuma n'wana a hetelela a teka stream xin'wana xa wrong so nchumu wun'wana lowu nga vona ku loko hina hi kha hi kula especially emasayiti mo le makaya hi tiva ku munhu o tiva ku lunghisa tena movha mantwisisi and ku na ti-stream to hambana ku mi kuma ku na auto ya movha ku va na earth moving ku va i mechanic na yona ku va na diesel mechanic and which means i ti-kind tingani tinharhu mantwisisi mi twa kahle which means auto hi vulavula munhu loyi a lunghisaka movha diesel mechanic i munhu loyi a tiva ku lunghisa mabazi na matiraka mantwisisi earth moving hi vulavula hi munhu loyi a lunghisaka michini leswi wa ti-TLB ti-grader ti-excavator and kama n'wana swi hetelela swi va a big challenge ka vanhu lava mi kuma ku hi le makaya ku excavator ni xi tivi ku nchumu wa njhani na swilo leri ni xi vonaka ku ni hetelela va na a big shock ya ku ni nga xi tiva ku xi lunghisa xi lexi na emakwini ku hava a foundation kusuka ku exikolweni mantwisisi ni mi twa kahle buti wa mina and leswi mi swi vulaka swi tlhelela ndzhaku ka ku kumbexani hi va hi kha hi komba malembe ya hina ku na malembe lama khale a wu kuma ku loko mi ri ka grade 10 kumbe grade 9 a na ha swi tsundzuki i grade 10 or 9 a mi ta tsarisiwa leswi va nge psychometric test mi tsarisiwa test liya yo tsala hi mi kha mi ku hi langa tinhlamulo liya loko va heta va mi nyika mbuyelo wa ko a va ta mi byela va ku n'wina swa tinhlayo mi nga zi mi ya ringeta hi swa n'wina masivo ene swilo leswi a swi pfuna hi ku a ni a swi langute ku vatswari hala kaya a swa dyondza va swi tivi masivo so i swilo swin'wana leswi swi lavekaka ku vana kama n'wana leswi hi swi vitaku inani hi ri vana va ya ku dyondzeni i ti-career mantwisisa n'wana wa tisembe a teka swilo swa wrong a kha swi tiva ku a nga excel ka swona mantwisisa hi ku kama n'wana vanhu hi hetelela va ta ku lahleka hikwalaho ku landzelela vanghana mantwisisa na ku navela leswiwani hi swi lavaka eka rixaka a hi ku kumbexani loko i swi ku ri na n'wana nga yingisela ka especially ka college xa vanhu ne le Giyani
ku at least aba va vulavula kwele ka vanhu va education ku hi kombela xikolo xa technical especially Malamulele na Giyani ku at least ta kota ku angarhela vanhu va le ku va kweleni ya kaya manje se va sungula kwini va va na better foundation ya swilo leswi swa mitirha mavoko. Nemetwele botome. Thank you. Enkom swinene. Swilo swo tala leswi hi nga vulavulaka hi swona ri za ri pela ku hikokwalaho ka yini swi nga ha ri kona kumbe hikokwalaho ka yini van'wani va vona swi nga ha ri na nkoka ma swi vona swona sweswi hi vulavulaka hi swona swa ti-handwork swona sweswi hi vulavulaka hi swona swa ku vanhu va tsaleriwa ti-psychometric test loko ta swi vona ku vana va le ku swi twisiseni ku le ku ndzekeni ka yini vana va chavi ku kunguhata kumbe ku lulamisela career guidance ka n'wana langa ka grade 12 la nga langa na tidyondzo khale ka grade 10 mi va mahala ku fikelela yini sweswo swi fanele ku swi endliwa ka grade 8 grade 9 grade 8 grade 9 a mi ndli swona ni tsalela mani i mani kahle kahle ni fanele ni n'wi tsalela proposal ni n'wi byela ku ni kombela ku hamba ni mi conductela ti-guidance career guidance tindliwa ku nga se fika n'wana loko a pasa grade 9 n'wana i fanele a swi tiva ku okay hi mhaka ya ku ni tsakelaka ntirho lowu ni fanele ni landzelela tidyondzo leti hayi mativayi a hi amukeleni n'wana mingiseri lowu nhlekani enhlekani mtondolova cila vaololi wolola hi xikhwani xa madleke wena swi tiva n'wina mi ri hayi mina mtondolova leri lava ku ri vekela vusiwana hi leri loko ni langutisile system ya hina education yi fike yi fika yi va wiki kahle kahle laha ku nga fika ku vocational education leya leti TVET leyi yi nga ha tekeriwi ngopfu enhlokweni loko mi swi langutisile because loko mo langutisa khalanga a hi hinkwenu hi nga ta fika hi kota ku hi ya university munhu a fika kuma degree ku na vanhu lava vhela va lava ku tirha va kota ku tirha mitirho ya mavoko so loko mo langutisa technical college ti endleriwe sweswo hi ku lexi ni vurisa yini na ta mi nyika example hi system ya engineering education ku na kusuka kwale ku na artisan ku va na technician ku va na operator na yinani i ku va na an engineer loyi ntirho wa yena ku va a va innovative a kota ku a solve our innovative design a certain system leyi nga ta kota ku satisfy a problem yo karhi mara nge endleni ka swikhalangi ku fika laha fikaka ka a stopa and then loko swi ya manufacturing ku fanele ku va na loyi a nga na millwright a humaka ku na technical a fika manufacturer swilo leswi a swi endliwa swa welderiwa swi boyileriwa na yena a ku endli yena so ma vona le it's a holistic system so swi nga koteki ku fika mi kuma ku yin'wani this whole system ku fika ku omitiwa part yo karhi a swi nge tshamiseki khalanga leswi endlaku ku vanhu va nga swi koti munhu a tsandzeka no vekela group yinene swi nga loko a tshele group a tsandzeka ku vekela ma vona so mina swi vona sweswo khalanga hi ku loko mi vulavula makutani hi swona ni vulaka swo ku hi va ka hina phela okay mina ni nge te tani na swi kota ku mikisa cement hambi sweswi loko ni mikisa cement ya kona ti nge pfuki xa mindzuku mara na swi kota ku mikisa cement lexi xi ni vilerisaka mina i ku vana va hina loko a huma eka grade 12 a fana a famba a nga siyanele yunivhesiti kumbe yini loko swo tshika hinkwaswo sweswo swi tsandza i tikomba a nga ri hana nchumu lexi a ta xi endla hikuva a nga tivi nchumu ma swi vona khala ku hava plan mi tlangise voice note ya mhani van'wana va vulavula ntisi ngopfu a va crochet ku ndliwa hina mina khalanga xirhapa na swi kota ku xi endla a hi rima ku na loko va tirha ta agriculture a ku va ku rimiweni khalanga mi cheleta mi dyondzisiwa ku okay i prepare njhani nghadi chela manyoro i ku byariwa khalanga so ya swi helele ku swilo a swa ha ndliwi swo tala a swikolweni swona a swa ha ndliwi swo na endla practical hi byala khalanga timila hi kha hi tshovela loko ku ri period ya agriculture ene mina na kha na mi kombisa ka TikTok ku na swi tiva na byala mavele ni mavoni kota va rikesi hlayisekani enkomo hi va ka hina a hi pfaleni leya dyondzo ne ni khensile ku va mi hoxe xandla hayi mativa
hileswaku pfumba leri ra hina hi nga ri teka tanihi xitichi ra ku mi nghena kan'we hi vhiki ra ha ri ku hi fambeleni kahle ngopfu na vinyi va xitichi va ha khensisa sweswo ku swi hi tisela vanhu vantshwa siku rin'wana na rin'wana hi swo hi lavaka swoho a hi swona kumbexani a mi lavi swona n'we a ni vula ku nga mi nga lavi swona ku namuntlha lowu ma vona loko lava nghenaka a ni va tivi a ni na tsaka loko ni nga va tivi hi ku hi va hi kha hi pfulela van'wani swivandla swa ku na va tisa matitwelo ma swi vona i mhaka leyi kumbexana a ta tsaka ku hi ya mahlweni hi yona ha khensa swinene heyi xihlawuhlawu xa ha ya mahlweni va ka hi se ve ku na madleka ya vavanuna i xihlawuhlawu phela sweswo hi fike njhani la a hi swi tweneni sweswo mingisi wa mina a ndzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta va yimise kwini kombela loko mi nga khomangi nchumu bela mavoko nkulukumba lowu ni mi byerile ku i boyelerile namuntlha i boyelerile mixo justice machine hi hlekani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi ku haxela wona hi Xitsonga xa nhlawulekiso wo sungula enhlekani mingisi ra mina wa ku pfulela xiyanimoya u kayerile namuntlha hi vulavula hi langute ngopfu ka timhaka ta nkoka wa dyondzo na leswi hi dyondzaka kumbe ku dyondziseriwa vana ku xana hi swoho leswi swi hetelaka swi nga ta hi vuyisela vumundzuku bya hina ke vana va hina na vatukulu va hina na switukulunduwa swi ta va swi kha swi kombisa swoho ku hayi kho i ntukulunduwa kumbe xitukulu xinduwa ya eyi dokodela mswona va nga kwata la loko voka va ku ta sungula ni pimpiwa hi nsuku a ku ni twe va ka to hayi ntukulu xinduwa kumbe ntukulu kambe swi ri tano i mhaka leyi kumbexani lava ku va hi bula hi yona leyi namuntlha ku ri loko ka hi languta sweswiwani ku na xihlawuhlawu xin'wana lexi na xo xi sungulaka loko munhu a yima mahandzeni ya mapatu a tsala laha a ku madleke ya vavanuna madleke ya vavanuna hikokwalaho ka yina nga ku madleke a ku hwi leswi matapula lomu ma vekiwile a vo ngo matapula hikokwalaho ka yini loko se swi fika madlekeni se ma fanele ma thyiwa vito ma ku ma vavanuna hi mhaka ku loko moniwa hi vavanuna ma ta na yini naswo loko moniwa hi vaxisati kona ke ma nga ndla yini mi va mi kha mi tshungula kumbe ku lulamisa yini xana mi va mi kha mi swi tiva ku swi nga va swi ri na switandzhaku ke xana mi va mi kha mi swi tiva ku ma na yini ndzeni ke nako mi va mi kha mi tiva ku swivangelo kumbe leswi swi nga vanga ku mi ze mi twingana mamalava swa tshunguleka kumbe mo nyanyisa xiyimo ai yimani lunghisana xitulu ni ta swi tshamela kahle ni la ku swi twa kahle hey hi nga chance a hi vulavuleni hi anamisa miehleketo veka hina loko nga swi tivi a hi swi tshikeni hi tshikela van'wani va nghena va hi pfuna nako swi kahleke kun'wana swi va swi nga tsariwangi no ku na yini kwalaho ma swi tiva ku ndzawulo ya rihanyo yi le ku sindziseni leswaku ku va na vuxokoxoko bya ximakiwa lexi xi xavaka loko xava nyamuneti yi ku komba ku chukele leri nga laha ri tani yini xo laha xi tani yini swi ta endlisa ku yini se lani yi ngo kuma xino no xi tsariwe yini a wu swi voni mi va mi kha mi tshungula yini va ka hina hey ai amukela mingisi wo sungula hi loyi i nhlekani bota mina mpfukeni i pfukile minjhani loko ni ka ni loyi hi kha hi lulamisana ngonoko loyi hi teri loko hi fika laha hi ku hala xiphemu lexi ku nga ngheni munhu la mara se mi sungurile n'wana a hi tweni a swi nge endleki hi nga ngheni ku swin'wani ha swi vonanyana a kha ha swi tokota na hina loko ri xindyambu kahlekahle a hi le ka gongomela hi to boxa swo tala madleke lawa vo tshete ma hlantswa andzeni kahlekahle sweswiwani vo ma endla ma hindzeleta ngopfu madleke lama makhale a ma endla leswaku ma tlina n'wanuna a phakati n'wanuna nkarhi wun'wani u va swi kota ku hlayisa thyaka a phakati a nga ri humesi so loko a wa nwini madleke lawani a ma swi kota ku ri ma fika ma endla le phakati ku va luzi ku n'wanuna a kota ku va n'wanuna xidzi ku loko u ri na thyaka nkarhi wun'wani a wu nge vi n'wanuna ntiyela ma yi twisisa timhaka to fana na tele so hikuva xinuna va hambana na vaxisati ngopfungopfu kwalaho hi ku nkarhi wun'wani mi kuma ku ri a ni ri ku na mikunguhato leyi vaxisati va yi tirhisaka
yin'wana yi fika yi nga vi kahle mzimbeni ya vavanuna mi nga ngheni kwalano science yi arile sweswo mi lava ku ta na swona loko hi vutisa madokodela ve la swi kona sweswo kambe mina lexi xi ni lavaka ku hi xi languta i ku okay loko ma kha ma xavisiwa kwala exitarateni hi ma vona ku ma kha ma xavisiwa kona ma kha ma landzelela leswi vatumbuluxi va nga vula swoho ku kumbexana swi tshami dyambyini kumbe ku va ku ri na vuxokoxoko bya ku swi tshama masiku mangani ku na yini landzeni madlekela ma na yini sweswo swa ku taniya hikokwalaho ka yini ma nga fambi ku fana na lama hi makuma ku laya vhengeleni kahlekahle madlekela wa ma hava vuxokoxoko la na a ka ha landzeleriwi vanhu vo ti lavela mali hi ku makuma ma tshamini nkarhi wo leha maybe mi kuma ku man'wani ma na 3 months ma ri kona mara ma ta xaviseriwa hina mina hi ku ya hi mina ni nga va ni ma ringetini kambirhi loko ni ma ringeta kambirhi madlekela wa loko mi nwini hambi mo nwa hafu hambi mo nwa yini ma pandzisa nhloko too much ma pandzisa nhloko ende va ta mi byela ku ri a mi fane mi nwile ngopfu mati ngopfu why loko hi nwa madlekela man'wani lama a ma endliwa kaya hi vakokwani va endla mihivahivana le va hi endla ku ma va dlekela va mihiva ni mi vula swi vula ku hi marito man'wani mi vula ku madlekela ma na swin'wana ma na swin'wana ku na leswi ma nga kumeka ma cheliwa swona okay swi va swi kha swi tshungula yini nkarhi wun'wani swa hlantswa phakati lero munhu tshama thyakini i ta ku yini ku hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula xivutiso ku va ka ha ri sweswo xa ku loko mi kha mi nga swi tivi phela n'wina ka vutomi bya n'wina bya siku rin'wana na rin'wana mi va mi kha mi pandiwa hi nhloko ya loko ni nwi wona ni vula vutomi bya n'wina bya siku rin'wana a ni pandiwi hi nhloko ni vula loko mi kha mi hanya siku rin'wana na rin'wana mi kha mi tifambela mi ya hala na mi va mi kha mi panda hi nhloko a ni pandiwi ni va ni nga pandiwi hi nhloko se ni va ni ri normal ni ri ku pandiwa hi nhloko a swi vuli ku swi lava ku tshunguriwa ya swa hlamusela ku swi nga swi lava ku tshunguriwa mara ku nga ri hi ku tshunguleliwa madleke ku loko ni fanele ni nwi madleke lawa ni fanele ni nga ha pandiwi hi nhloko masitini mina leswi vulaka swona i ku phela loko sweswi mina na n'wina na ku nghenisa un'wana ku na un'wana a nga yima lalani mina leswi ni lava ku fikelela swona ka n'wina sweswi i ku swi vula ku loko nhloko ya n'wi yi ze yi panda swi vula ku i xikombiso xa ku emirini wa n'wina ku na swin'wana swi tshamisekanga swo se mbalavula ntiyiso se swi vula ku n'we mina ku ngheniseni swin'wana emirini wa n'wina swo ka swi nga tshamisekanga se a mi hleketi ku nga na switandzhaku ka sweswo ki hi lani nga ya swona switandzhaku swi va swi ri kona mara hina hi va hi nga swi lemuki ku ri ku va ku ri switandzhaku swa njhani nkarhi wun'wani hi ta hi ya swi kuma loko se nkarhi wu fambi ngopfu ku ri no leswi a ni swi endla swo ka swi nga ri kahle ku tirhisa swilo leswi swi nga ri ku na vuxokoxoko bya kahle swi ni vangerini timhaka to karhi matwisisi hikuva hina hi nga ri madokodela hi nge swi koti ku swi vona mara hi ta hetele hi ya swi kuma ka lava kotaka ku tshungula munhu na metwele botomeni ni metwele 0860002543 i va ka hina nga ti dlaya hi ti languteni a swi koteki sweswo nga ti dlaya hi ti languteni hileswaku ku na leswi vanhu va nge ri ku na ku tshungula swikombiso mi nga tshunguli swivangelo na swi hleketelela ku mi va mi kha mi lava ku fikelela yini se hikokwalaho ka yini mi nga languti ku i ncini ndla ku mi nga fikeleli vanhu vo tala mi va mi kha lava ku pfuka xikhala se hlekani hayi botet papa minjhani bota mina hi pfukile ku ri vijek awa hi pfukile hi kheni balo makombandlela la Vlakfontein mhaka ya madleke lama yi lehile botet vanhu ve le ku ti dlayini ende va ti dlaya va kha va tsaka va ti byela ku vona va enjoy ya vutomi mi fike njhani kwalani ka ku ve le ku ti dlayini ve le ku ti dlayini hi ku ni la ta mi byela hi ti-side effect ta madleke lama switandzhaku van'wani va believe ku loko va kha va ma tirhisa ma va endla va va na matimba yo hindza lama vona va believe ku va na wona
and mi twe mbutisa muyingiseri lava va huma ku xivutiso xin'wana ka timhaka ta ku va tshungula vanhu va tshungula i swikoweto va nga tshunguli i swilo leswi swi endlaka ku va va xilo leswi va nga xiswona hi ku xo sungula loko wo bya i twa ingaku miri wa wena a wu na matimba i fanele i chekana na immune system ya wena mara vona va lava leswiya swa solution ya nkarhi wolowo ntsena so switandzhaku hi leswi botsete loko ku ri ku loko i mamisa sweswo emihleketweni ya wena leswi ti byelaka ku loko i nwile i na matimba ivi i endla swona swi ku tirhela loko wo tshuka i nga ha ma tirhisangi a wa ha vuyi ka matimba lama a wu ri na wona before i ma tirhisa ya se swa ku dlaya ku se i va xikorokoro ngopfu and loko ni languta vanhu vo tala lava ni nga tshama na va vona va ka va xavisa madleke lama va ku i madleke ma vavanuna vo hi voxe a va na vavanuna ku na vanhu lava ni va tivaka va xavisaka va ku i madleke ma vavanuna and a va na vavanuna and a va tshami na vavanuna so hi leswi swin'wana swi vavanuna nkarhi wun'wana a va fanele va swi lemuka ku hi ya kwini hi rihanyo ra hina loko se hi karhi hi nyikiwa madleke lama ma nga cheriwa swilo leswi hi nga swi tiveki ku i ncini mara va ku i madleke ma vavanuna ma swi vona kwalano ka ku mamba vavanuna i xihlawuhlawu phela vavasati vona ke a va malavi xihlawuhlawu a va nge malavi bopet because vanhu lava loko va ma endla sweswi va va ku va swi chela va nyika vavanuna matimba ende va va nyikela vana va mi nge ku hlawuriwa vona phela ni vula lexi mara ni vula ku ya leyi ta tika leyi ta tika hi ku ni le ku languteni ku loko ku ve vanhu va lava va ku cheriwa swilo leswi na vo vinyi va nga swi tiveki ku cheriwa yini kambe vanwa va na xivindi vanhu laha handle ne that's why loko na ha sungula ni vurini ku va lava ku titsakisa swa nkarhinyana i xivindi xexo ngopfu bophebe hikuva langute timhaka ta ku loko ni ma tirhisini leswi ni nga kunguhata ku va ni swi endla ni ta swi endla hi ndlela ya xiyimo xa le henhla mara a nga swi tivi ku loko va ze va ku i madleke lama ma vavanuna phela loko swi veka kahle ngopfu i xihlawuhlawu loko va ze va ku i madleke ma vavanuna swi vula ku hlawuriwa van'wana eka van'wana ma na swihlawulekisi swo karhi leswi swi kongomisaka ka rixaka ro karhi leswi vanhu va nga swi tiveki hambi ma cheriwa ti-battery hambi ma cheriwa ti-acid hambi ma cheriwa yini a va swi tivi vanhu ma swi vona nemetweni okay sir bapet 0860002543 hi swona ku tse andaka malembe ntlhanu lama tako hi ta va hi ri kwihi ke ni vona n'wana n'wana ka famba hi xindakwandakwani mara yena ku nga ri ni madleka ku ri a ti nwele swo xikwembu na va pikiliyeza sweswo tani a ka tlhelela ndzhaku loko a famba ni ku yara loko ku tlhelela ndzhaku masiku hinkwawo ku ya helela ndzhaku va lembe ai kahle nkomiso wa mhaka leyi hinkwayo i ku va xinuna vo tala ai mi tirhanti a hi amukeleni lawa ni hlekani Dr. Njani. kota mina hi pfukeni n'wina minjhani Pfukeni swinene. Inkombo Kahle se kombisa vukhedi na vanuna lava ngo ku ringeta. Hina mi vula n'wina na van'wana ni a mi katsi na mina. Okay, mo ni ku vavanuna ku angarhela na tinkwavo. Loko ku hi ku angarhela mi vula hinkwavo. A ni vula ku vavanuna van'wana. Van'wana. Na tinkwavo. Hi lava ngopfu ku ringeta swilo leswi hi nga swi tivi ku ri swi endla yini kasi swi endla ku swi fana ku ringeta poison hi ririmi ku ya tirha na ene nkarhi wun'wana ku ya tirha swi vona swi file so aka timhaka leti ta madleke hinkwato leti hi swi vulavulaka kahlekahle leswi swo ava mihleketweni ya hina hambiloko ku ri sweswi no teka hi juzi ni nyika munhu ku juzi leyiwani i ya vavanuna loko munhu a yinwa swi ri swilo leswi swi tshama emihleketweni ya yena i ya tlela swi n'wi tirhele ngopfu ku ve ni a hi swona swilo sweswo ma swi vona madleke malama ku vona ntiyiso hayi na dyintingi ya yile ku tirheni na mina ni swi ringeta mara a ni zami ku teka mativa ku swi nge endleki mi nge vuli ku a mi swi tivi ku mele ku tirheni ku vanhu va le ku na va vona van'wana ni va vona va nga lava ku tlumbana aka intersection yin'wana va handzeni emapatu yan'wana un'wana a kha a lava ku xava un'wana a kha a lava ku famba se nge vuli ku a matirhi nako hina hi le ka xiyimo xa ku matirha kumbe a matirhi kambe hina hi va hi kha hi lavutisa ku ma lava ku fikelela yini mi lava ku tshungula yini ngopfungopfu loko mi kha mi swi tshungula hi swilo leswi mi nga swi tiveki ku i yini
tani leswi ni nga vona kusungeni ngotete leswi hi lava ku tiveka swona leswaku tsakisa vana va mi hi hlawula vona se swi vulavula mi nge va nga makumeku va tsaka loko mi nwi madleke lama swi nga endleki va nga tsaki loko ku ri ku mi va tsakisini a ku na ku munhu a nga tsaki va swa tsakisa munhu wa tsaka ma swi vona ende ku ze i nga ku tsakisi swi la ku munhu ta kwata ma vona se hi nga vavanuna hi ra hi matimba hinkwavo vona va ta ku hina vona va nga va tsaka hi xijumbani hi xijumbani i xijumbani ni mi twi khenseli buti wa mina hi twa buteka inkomo ni vuli ku loko ve impela n'we mi ri mi la ku va tsakisa va lava mi nge mi la ku va tsakisa hi yo ndlela ya koho yo tsakisa leswo loko hi to twa mi kha mi kalakala siku rin'wana loko mi kuma loyi a xavisaka a nga ri kona hi swo mi vulaka swona ko ku mana ni ya nghenisa vo yi kaya hi swo mi vulaka swona languta ka ri 10 minutes a yi se ba awara yan'we mahungu ya misava hi nomo wa Mission Justice Machines andaka sweswo i nongonoko wa dzumba ra mina hi nomo wa Ike Ngoveni vumelerisi bya Mchangani kwari ka xitichi xa wena xa xirhandwa munghana Lana FM makomba ndlela tsundzuka hi le ku fikeni makumu swinene na lembe xi radio lembe xi ya ni moya leswi vulaka ku loko se ku siku ro sungula ra n'hweti leyi tako hi ta va ka hi sungula lembe rintshwa se swiyanimoya swo tala swi tisa mahungu yo hambanahambana se na kwala ka munghana Lana FM ku tiva mani kumbexana mi nga ku loko se mi vuya mi kuma ku ka lembe xi radio yin'wana minongonoko ya ha ri kona kumbe van'wana va xava ha ri kona sweswo tani se va xitichi vetivi va tata va ta mi byela mi nga heli mbilu ni ve le ku sululamiseni va tata va ta tshama hansi na n'wina va mi byela ku hayi kho swilo swa hina na n'waka ka lembe leri hi fambise leswi naswona lembe leri taku hi ta fambisa leswi ku ta tala ku va na ku swi kahle kanjani ay mativa ay amukela ungamingiselelo nhlekani aye papa mina minjhani mina ni pfukile n'wina minjhani papa ni pfukile hi n'wina vanhu lava hina vanhu lava a khensa swinene ni pfuneni n'wina mi angula mukwini ka mhaka leyi nga ka yona ay khalanga na khensa loko mi yi hoxile inkomo papa mhaka leyiwani mativa va khala va hi endla kahleni mara lava sweswiwani a va ha yi endli kahle vakhala a va languta ku kula ka munhu na ku languta ku ta ku ngati ya yena yi na matimba na se ni lava sweswiwani vo welawela that's why mi kuma ku ta ku emapatwini swo tshama swi ri kona munhu hamba a nga ri na nchumu a nga swi tivi ku ta ku yena i njhani i tsutsumela ka madleke malamaya hi ku twa ku ta ku i mavavanuna se ni mfumo na loko wo nghenelela ka sweswo a wu ta va wu ri kahleni kumbe hina vanhu hi ti nyiketelela ka swona ku ta ku leswi swo xavisa mapatwini swilo swa swona a swi basangi inkomo khalanga a hi tlheleleni laha mi ngete mfumo a wu fanele wo nghenelela njhani loko ni ku mfumo wu fanele wu nghenelela i ku vanhu leswi va swi endlisaka xiswona va endla swilo leswiwani swi nga ha ri na mpimo wa kahle ende mfumo hi hina vanhu loko ku ri hina vanhu hi hina hi fanele ku hi byela lava endlaka leswiwani emapatwini leswaku swilo swa so mi dlaya vanhu swi hetelela swi va leswi onhaka phakathi ka muzimba wa munhu hi mhaka swilo leswiya a swi na mpimo lowu nga ringanela or lava va nga swi endla a va na ntokoto wo pima swilo leswi va nga swi chela layani that's why ni fiki kwalani kambe hi nge swi tivi ku va na ntokoto wa ku a ni tivi ku hi nge swi tivi hani kumbe n'wina ni pfuneni mi fika njhani kwalaho ku za ni fika lawani i ku leswi vona va swi pimisaka xiswona loko mo twa un'wana na un'wana loko a kha ku wa swilo switandzhaku swa kona i ku va munhu a ku yini mina ni pandziwa hi nhloko or mina swi ni khwaya phakati leswi vulaka ku ta ku maendlelo ya vona vanhu lamawani a ma kalekangi kahle ende switandzhaku swa kona munhu wa kona mi kuma kama un'wana a ri weak swi endla ku ta ku vanhu lavantshwa that's why mi kuma ku ta ku vantshwa vo tala sweswiwani ni nga vulela ka vana va ma 30 something years a ka ha ri na munhu la nga na lebyi nga tiya kahle hi mhaka ku va tshembeli ka wo madleke malamaya ende lava khala a va swi endla hi xikongomelo hikuva va vonile ku ta ku loyiwani o ka a nga ri na ku tiyela se ni wo fanele hi n'wi tiyisa ende a swi nga ri swa minkarhi hinkwayo se sweswiwani va swi endla swi va swa minkarhi hinkwayo that's why ndzi ni fikelela kwani
loko mfumo a wu nghenelela a swi vula ku yini a swi vula ku xin'wana xa lexi a xi fanele swi endleka kumbexana a ku fanele ku loko va ku kumeri laya maphorisa va ku khoma ha swona hi swona loko ri ku xaviseni and then ku na dokodela mbayimbayi tolo va swi khumba ku ta ku hina hi dyondzisa mirhi ku ta ku murhi wa so u hlanganisa na lowu wa ku u kota ku va so se ni lavaya va va nga ri na tokoto na swona se na hina hi nga swi khansela loko munhu a kha swi endlisa sweswo ku va hi kwini hi mhaka ya mfumo a wu swi lavi leswi wu swi endlaku kwalano hi ku a ni na hina hi van'wani va languteli va mfumo se ni hi swona swi ta endla ku ta ku swilo leswiwa swi antswisiwa hi ku van'wani va dlina va dlayi vununa bya vona hi mhaka ya vona madleke malama ya vongoli ma vavanuna ma cina ma nga tirhi swona leswi vo va hleketa ku hi nkarhi ma ta tirha swona kambe ma dlaya rihanyo ra yena a phakani ma swi twisisi ya a ni lava ku vula sweswo nemetweli papa mina ni khenseli swinene mi vona ku hela ka vhiki lokunene ku dye ku engetanini ni khensini papa a khensa ma vona loko kaya vulavula kutani Afrika-Dzonga swilo swo tala swilo a ni tivi kumbexani ta vutisa va surgeon na vakapteni va lava ni faka ni hlangana na vona hi tibulela ku a swi khomeri khale phela masitwa ku khale a swi khomeriwa ku va hi va mhani va sesi va xavisa mirhi a mi ndzi veka kahle va xavisa mirhi kumbe va ndla sweswi sweswo swo tani a swi khomeriwa leraro a wu nga ta zi swi kuma ku va kola ko jikela kheto loko ri la giya kumbe la boko kwala Polokwane lexa xitarata lexiya xi le ni spirit hala mbombela na swi tivi ku a hi lo lahleka hi hlangana na swona kambe sweswo swa ku tala a swi khomeriwa ku swi fika ku swi nga ha khomeriwi mhani tivi swi fana na ku jikajiki khome khoto ma vona khoto bodlelo ra byala a swi khomeriwa swi leswi ya Afrika-Dzonga mara sweswi nga ri swo koma na kun'wana swi khomeriwaku kun'wana swi khomeriwa se i swin'wana leswi kumbexana hi ta swi languta tani hi tiko hi ku hi xana hina hi lava yini i lowu n'wana mingisele nhlekani papa mina hi pfukeni minjhani a khensa swakudya swa murisi wa tihomu na swakudya swa tihomu a hi swilo swin'we se loko ya ra koha hi madleke lama ma va xinuna ntsena na i naka loko sweswi hi langutisa ka minkarhi leyi nga ka yona nsusumeto i ku va munhu a lava ku tsakisa vavasati ku nga ri nsati hambi loko hi mina yaloye xivangelo xa ku va na swi tikomba ngeti xilaveko xa ku va na madleke lama xi tlakuka i mhaka ya ku na ndima ya khoyi leyi yi kulu loko ku ri rimbu a va ku hi ta tsutsuma 100 meters i ku hayi ku loko no va ni madleke ta tsutsuma 300 meters ni ta tsutsuma ka ground leyi ni suka na tsutsuma ka xitlhelani ta vuya ni hetisela ka ribungwana loko a ku ri mo nyika matimba a hi ta nwa ntelezi ku na murhi wun'wana wa mazulu wo muvuna hikwata ni nga suka na nghena ka ribungwana hi milenge loko no wuna lowa a wu nwa hi mahinkata khani okay loko mu kuma wa mazulu mbula yini loko mu kuma wa mazulu mbula yini ntelezi a yi huma hala KZN a hi murhi lowu wu ngolo mila kun'wana ni ntelezi a yi ri KZN loko yi nwa u fane hlundzuka loko no yi nwa ni ta hlundzuka bo pheta ni ta nghena kaya ene ku va susumeto wa ku va tirhisiwa madleke i swilo leswi hi swi dyaka masiku lawa khale loko na tlhela nyana ndzhaka ni loko ni va khale ngopfu khale a ku ri na vanhu lava vakulukumba lava ya vo ni ta fani ni nghena kun'wanyana ni mi nga ha ni voni mhaka ya sirhelela DCCSA khale a ku ri na vakulukumba kokwani mi kuma ku loko va tshame ma ku vona kwala mi nga tshami kona hala mi hamba yisa hi tafula na muhumelerisi hala ya ku tshame Themzana a mi ta swi kota ku loko mi tshame laha mi kha mi cinisa nengo wa xinene a ma ha ri kona matimba a mi ta cinisa nengo wa xinene wu rhumela strong loko hi languta Themzana hala ya a hi ta kuma a ri karhi a smayila kumbe hi ku hlekelela se loko ko ta nchangani kwala na fika ku hi khavi kwala henhla ka tafula ku hwa mi ta ku phukwa hinkwenu hi mhaka yini matimba a ma ha ri kona hi minkarhi liya mara munhu a kurile se sweswi
naswona kwezeni kuma ku sweswi mina fika nimikisana ku Madleke kona tiphilisi a ni vula ku nimikisa swona ku Madleke na tiphilisi moya un'wana wa 1992 yandle unona byena byi khome hi mavoko leswi byi sweka Nemetel papa a gimeteni kwalani khesi inkomo tsundzuxo xo hetisela xa munhu wo ka a nga ri mutivi hi lexi a hi tshunguleni swivangelo swa vuvabyi ku tlula ku tshungula swikombiso loko a humelerisiwe nchidani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula a hlangana nakambe ka nongonoko lowu fanaka msumbuno ku tisela wona Twix suka studio 1 Masingeta Mall le Giyani mihlayiseka mvana siku lerinene ku hela ka vhiki n'wina ku va ni vula na n'we na vala u nga kwala tlhelo ka n'we tata mixo Justice Machinjilo na mahungu ya misava awara mbirhi ndaka sweswi dzumba ra mina a hi ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwale ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela